Għall-ewwel darba fid-dinja ser ikun iffirmat pjan ta' azzjoni għas-sajt artiġjanali fil-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed. Dan ser ikun possibbli permezz ta' konferenza tal-ogħla livell dwar is-sajt sostenibbli fuq skala iżgħar fil-Mediterran u l-Baħar l-Iswed li qed tittella din il-ġimgħa f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan. Għal din il-konferenza b'kollox hawn madwar 300 parteċipant mill-qasam marittimu li huma ġejjin minn pajjiżi Ewropej li formaw parti mill-Mediterran, kif ukoll minn dawk li jistadu fil-Baħar l-Iswed fosthom mill-Bulgarija, il-Montenegro kif ukoll mit-Turkija. One News tkellem ma' Dr. Andrejina Fenek Farrugia li hija d-Direttur Ġenerali tas-Segretarjat Parlamentari għas-Sajt u l-Akwakultura, fejn spjegat kif għall-ewwel darba pajjiżi miż-żewġ reġjuni irrikonoxxew il-fatt li għandu jiġi salvagwardjat is-sajt minn sejjida żgħar. Kien għall-ewwel darba illi il-pajjiżi kollha illi jistadu fil-Mediterran u l-Baħar l-Iswed inaqdu flimkien, irrikonoxxew li hemm problema, irrikonoxxew il-fatt illi s-sajd artiġjanali huwa ta' importanza kbira u allura hemm bżonn illi nissalvagwardjaw u allura dawn il-pajjiżi kollha through ir-Regional Fisheries Management Organization li jisimha il-GFCM inaqdu flimkien żviluppaw pjan ta' azzjoni biex jassigura s-sostenibilità ta' dan is-settur kemm għal din il-ġenerazzjoni kif ukoll għal dak li jmiss. Tkellimna ma' Demetris Karavellas li huwa l-kap eżekuttiv ta' Worldwide Fund for Nature fejn qal li b'din l-inizjattiva ser jinħoloq qafas sabiex tinstab soluzzjoni dan bil-għan li ttejjeb ħajjet in-nies u l-ambjent tal-madwar. It's about creating a framework that can allow for a concerted effort for everyone to come together to look for solutions and then to try and scale those solutions up. And really the fisheries crisis in the Mediterranean is a crisis that is not just having an impact on the environment, it's having an impact on people's livelihoods.